Amakuru avuga ko ku wa 19 Nzeri aribwo umugaba mukuru wungirije w'ingabo za RDC ushinzwe ibikorwa ni General Major Jerome Chiko Chitambwe yageze i Goma rwihishwa aje muri misiyo yihariye yahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ndagusuhuje kandi ngo hayi kaze hano kuri Aizo TV. Turimo tukugezaho inkuru zirimo ziracicikana ku mbuga nkoranyambaga, n'inkuru ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda bivugaho, n'inkuru n'abatari bake bagenda batanga ibitekerezo byabo bavuga kuri iyi nkuru, ni komanteri z'abantu bari kugenda bavuga kuri iyi nkuru. Ni inkuru ivuga ko FARDC ikomeje guhiga rwihishwa General Omega wa FDLR ngo imwivugane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko imaze iminsi ihiga rwihishwa General Ntawunguka Pacifique, akaba azwi ku izina rya Omega, ayobora igisirikare cy'umutwe wa FDLR ngo no kugira ngo imwivugane. Iyi FDLR imaze igihe ifatanya n'ingabo za Kongo mu ntambara zimaze imyaka hafi 3 zihanganyemo n'umutwe wa M23, nk'uko raporo zitandukanye z'impuguke za Loni kuri Kongo zibigaragaza. Amakuru avuga ko ku wa 19 Nzeri aribwo umugaba mukuru wungirije w'ingabo za RDC ushinzwe ibikorwa ni General Major Jerome Chiko Chitambwe yageze i Goma rwihishwa aje muri misiyo yihariye yahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni misiyo itari iyo gukaza imirwano kuri M23, ahubwo bivugwa ko uyu general yazanwe i Goma no guhiga bukwari General Omega usanzwe warafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihano byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. N'ibihano kandi byanafatiwe n'abandi bayobozi bakuru ba FDLR. Hagati aho abakurikiranira hafi ibyo mu burasirazuba bwa RDC bakunze kugaragaza ko gusenya uyu mutwe n'abayobozi bawo bigoye bijyanye n'umubano abahuyobora basanzwe bafitanye n'igisirikare n'abasirikare bakuru ba FARDC. Igisirikare cya RDC nyine barangajwe imbere na General Major Peter Nkuba Chirimwami usanzwe ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko mu minsi mike ishize amakuru y'ubutasi yagaragaje ko General Omega n'ibyegera bye bari mu giturage cya Shovu mu nkengero z'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Kuwa kabiri w'iki cyumweru Bwiza yanditse ko Ishovu na Mubambiro haramutse imirwano ya FARDC n'abakomando ba FDLR. Ubwo nyine abakomando ba FDLR no mutwe udasanzwe witwa CRAP warizwa mu mutwe wa FDLR nyine. Icyakora nk'uko iki gitangazamakuru cyabitangaje, General Omega ntiyashoboye gufatwa nk'uko Africa Intelligence nayo yabyanditse. Ngayo nguko rero ni birimo biratrendinga ku mbuga nkoranyambaga, aho ruhinanye nyine igisirikare cya Kongo kiri guhiga butware uyu mugabo uhagarariye cyangwa se uyoboye uyu mutwe w'inyeshamba za FDLR. N'uyu mugabo witwa General Omega, akaba ari we uyobora uyu mutwe w'inyeshamba za FDLR, akaba ari guhiga bukware nyine ngo igisirikare cya Kongo FARDC kimwivugane.